Khumembirhi timinete ku bewara leya tsevu akwamukela muingiseri namuntlha i ti 24 ta n'hweti leyi ya Nyenyankulu na risimu leri ri ndi rhasela njhani rini ri ndi vulavula ka ri karhi ri tlanga ku ku twala rona ku tlula mina backseat leyi ta ku hlupha bra mina ndzi twala kahle njhani ni tshamela ndzhaku mina ni ya backseat mina na tshama koke u ya endla ni ya languta tirhisa ti-headphones ta ku chipa kwalaya ni tshiki leyi i risimu ya risimu leriya a ni karhi ni tivutisa ku swo va problem leriya na mina wa tiva ni nga ri byasa u n'wa ni twa ni nga ri byasa u khirati ni ku mara vhele votamara loko a yi vulavula u byeli va ku gwedlele tshama okay yeah so why okay na swi twisisa leswi a ni lava ku vutisa swona swi lulamile mana nga hi sungulela siku mingisele kusukela ka mungongo kambe kumeka Orlando ka siku ra namuntlha vhele Ronald Manyike eka dzumeri ka mungongoma u rhumela risimu vhela ku kombela ku va hi n'wi tlangela rona ra ka 0712659860 swi va kona mingisele u nga fana na yena u endla tano kumbe kongomisa ka email ya sitholebm@sabc.co.za kumbe ka inbox ngo yi DM ka @papama_mlfm kumbe ka DJ Soul Crusher aka vafambini hi vala a ni va hlevi va vuyini tsambona papa ka muza mingisa ka radio hi loko se swi te yini loko u tlhe u vuya swi ri ka sesi mi yo fika mi kuma ku majelo a ma rihlaza ngopfu hi le ka Instagram ku ri rihlazo tsambona ya namuntlha i siku leri misava yi lemukisiwaka hi vuvabyi bya rifuva i World TB Day eka siku ra namuntlha vuvabyi bya rifuva bya tshunguleka na futhi vuvabyi bya rifuva ku na nsivelo loya hi wu kuma kumbe sawutiso ndi ku sawutiso loya hi wu kumaka loya vana va nikiwaka wona ka swin'wanyani swi tiyisa masocha ya miri leswaku ya kota ku tilwela ka switsongwatsongwana swo fana na sweswo kambe munhu wa tikuma hikwalaho ka mavabyi man'wana laya nga kona laha nkarhi wun'wanyani ya endlaka swa ku masocha ya miri ya nga tiyi a hlangana na vuvabyi bya rifuva evuton'wini va kona van'wani va nga va ka va yingiserile kambe va nga byi hlula va ri eka lembe leriwani ra 2023 ku langutiwe eka nkongomelo wa ku ina wa swi tiva mara hi nga swi kota ku heta vuvabyi bya TB va ri ku hlayisiwe vutomi bya ku fika 74 million hi migingiriko ya ku hambanahambana ya ku ringeta ku sivela vuvabyi kumbe ku lwisana na vuvabyi bya rifuva ku sukela hi lembe ra 2000 kasi hi lembe ra 2021 hayi khale itolweni nje 10.6 million wa vanhu emisaveni va vabyile vanhu va tele ne 10.6 million va vabyile va khoma hi vuvabyi bya rifuva hi lembe ra 2021 ntsena kona kwala ka valava 1.6 million va lahlekeriwe hi vutomi hi vuvabyi bya rifuva migingiriko ya ku hambanahambana ya ku lemukisa hi swona eka siku ra namuntlha yi ta va ri kona na minongonoko kwala ka Munghana Lonene FM laha ku nga ta va ku ri karhi ku khumbiwa timhaka ta vuvabyi bya rifuva wena muyingiseri wa mina wo tshama u veke ndleve kambe mhaka ya kona i ku yes we can end TB nkongomelo wa lembe leri kasi ke u nga teka nhlokweni na mhaka swa ku loko u sungula ku nwa maphilisi ya kona bra mina va ri loko u twa u antswa a wu tshiki u ya mahlweni u fika makumu na mhaka ya heta vutshunguri bya kona van'wana loko va twa va antswa se va tshika hi ndlela liyani va nga vulavula MEC mixo suka na mamhlaka na kwa tiko wa xetlile va sipeka sipaketa kahle swinene ngopfu swi tsakisa vhele na loko Afrika va vulavula na vona ku komba onge va karhi ku kona va ta hi byaka na kumbelana kumbe ka siku na namuntlha kambe ke DJ Soul Crusher u hi byaka na kumbelana magondzweni mixilo hlayiseka emagondzweni mixolo na DJ Soul Crusher emagondzweni mixolo ku na ku nonoka loko mi ri N3 South loko mi nge se fika le Gululis Interchange loko mi ri na swin'wana ma hi rhumela na n'wina ku nga na traffic DJ Soul Crusher #AM_traffic joy maxelo ya landzela fika sava ka xikan'we na nhlokomhaka yi fambisanaka swa mitlangu siku ra namuntlha loyi na Stineva 17 after 6 o'clock upshade na Afrika-Dzonga Papama surprise mhlongo tota ta hi byela ka ora le landzelaka ku ri na ku humelela yini ka maxelo hi vuenti into va ku na mikhukhula mixo lowu a Cape Town ku na mpfula ya matimba swinene
kasi tolo hi vone Eastern Cape nakona ku va na mpfula leyi nga va na mikhukhula like kume mari ya vakhegula la Polokwane. maxelo ya hala lwandle na la ndzeni ka tiko ya na ku endla nga ku hi va matiko mambirhi hi langutela yini ka siku ra namuntlha surprise yena a nga ta hi byela swa ku hela ka vhiki ku nga swi kayeli wena mwingiseri endzhaku ka mahungu ya wura ya nkombo sweswiwani vhele ranga xifundza xa Mpumalanga Afrika-Dzonga ku 24 ta March 2023 twana ke Mbombela sungula kona ku 1826 kasi ke Emelo 1324 eMalahleni 1325 Standerton 1325 nakona kasi ku zara hisa dambu 2032 Bushbuck Ridge race rakona 1830 kasi ke Secunda 1325 ayibona Limpopo Polokwane ka 1825 kasi ke Phalaborwa yuku 2032 Zanini 1926 Musina raisa 2230 Lephalale 1931 kasi ke Mokopane 1729 Chilamba Mutare 1930 Giyani ku 2131 Makhado 2131 kasi ke Thabazimbi 1931 Thoyandole ka 2029 All Days 1830 kasi ke Mokgopong 1730 Fetagom Motshwaremoto 1728 kasi ke Dendron 1729 Molechi ka 1729 na yona kasi ke ngota Gauteng ku Melaine Pretoria 1525 Johannesburg 1324 Vereeniging 1425 Tembisa 1323 Soweto ka 1225 kasi ke ngoti Northwest igibota chana fundele chinga sikumanta ko makale ya somitlangu Twana Klerksdorp 1622 kasi ke Potchefstroom 1622 na kona kasi ke Mahikeng ka 1721 Rustenburg ka 1724 kasi ke Vryburg ka 1719 Vryburg namuntlha ya ikale hansi matimu kari ko ya vele tsama ri henhla ku hisa swilo ngopfu namuntlha 1719 papa ba fika ka brama ka sukara namuntlha va ri voice note ka 0712659860 hi hloko maka bafana ba rhurhela musi va ntlangu lowu la kaya ndi ri Bramina lowu va tlangaka na Liberia eka siku ra namuntlha eka swin'wanyani ni vona mitlangu yo tala swinene ngopfu ya ku fikelela mhaka ya AFCON yo tala swinene ngopfu yin'wana yi hlamarisa yin'wana yi nga hlamarisi va Lesotho na va Zambia va tiko tlanga njhani Lesotho va fumbuteri na swinanguteriwini vhele yi tlumberiwa hansi 3-1 ni vone Ghana yi tlumbela xixi ku hlamarisa swinene ngopfu yi tlumba xipano xa Angola hi nkarhi wo hetelela wu ngetelela ka wa tipempe 1-0 yin'wana yo vava njhani ya vava leya so yin'wana ya mitlangu leyi nga yi vona siku la tolo Bramina. Wow. Okay, so na hina namuntlha hi hlangana na xipano xa Liberia Pitso Msimani loyi a nga zadzabela Bafana loyi a nga un'wana wa vadzaberi lavakulukumba la ka tikokolo Africa u ri loko a languta u vona xipano lexi nga kona sweswiwani xa Bafana xi ta kuma ti-points ta tsevu eka Liberia va ta va hlula namuntlha va tlhela va hlula loko va tlanga ringi ra mbirhi so va fikelela ku ya eka AFCON maswo swa ku swi hi hlupha ngopfu hina laha Afrika-Dzonga ku fikelela mitlangu leya AFCON swo lava hi swona sweswo kambe Pitso Msimani ri sweswo swi ta va swi hambanile hi ta fikelela hi ku ka Liberia hi ta kuma ti-points ta 6 mingiseri wa mina hi vutisa wena u swi vona njhani loko u langute xipano lexi nga kona sweswi xa Bafana u vona onge hi mpelampela se hi swona xi nga ta hi fikelerisa ku ya eka AFCON na ha hlula hi kuma ti-points to tala to hetiseka eka Liberia mitlangu hi yimbirhi na kwala nga kona Pitso Bramina uwe mutlangu mudzaberi wa n'hweti kwala Saudi Arabia hi n'hweti ya February Bramina komba ku lo ku tirheni kulukumba loyi Bramina swinene ngopfu papa va Afrika-Dzonga Up at Night Kelani una Justin Bieber rhumela voice note ya le ka 07 namuntlha eka matimu eka Phaphama. Excellences, mes chers compatriotes, au moment solennel où la République du Congo se présente au monde et à l'histoire pleinement indépendante et souveraine, hamberini kokwalaya amukela ladies and gentlemen va ku yini loko va ku ladies and gentlemen lava vulavula mhaka ya ku ntshunxeka ka tiko ra Congo a va vula swona sweswi kumbe ku vula wena sweswi hi vona va vulaka swona laha i xiyini lexiya i Xifrench maxitwanyana ndzimi nyingi hi za mina ni ri hi lembe ro sungula ku ku endla journalism a wu fanele u boheka ku teka ndzimi yin'wanyana ya le handle na Xijarimani na Xifrench ni ku Jarimani di nge lunghi nge ni voyambelana ka Xifrench kantsongo Jesuit Hebraic
oui je m'appelle alright kasi xifrench xexo u xi twaka i rito ra lava va nga wisa khale mani president wo sungula wa Democratic Republic of Congo a ku ri loko va hundza misaveni ku ri ti 24 ta March hi 1969 Yeah. yo n'wina mi nga yingisela amerikwini a ma khale loko vatswari lavakulukumba va vulavula hi kwa u nga si velekiwa u twa va ko a wa ha ri matsolweni swi ni hluphe ngopfu swi ni hluphe ngopfu for no kweza exactly a hleketa sweswo Uyafika rini? swi ri munhu i sungula Kumbe matsolweni le hansi nkosi. kumbe a karhi a ya henhla hayi vo tala chef a ha ri matsolweni hi 1969 24 ta March loko va hundza misaveni president wo sungula wa Democratic of Congo Joseph Kasavubu. Mkandiso lo wa 1960 papa ya sina Afrika-Dzonga seke n'wina mi rhandza ka leswiya twanani. I'm back. And I think it important that the world should know I will be entering the Royal Rumble. Yeah. I listen to no one and no one. Ingwenya leyi prime. I answer to no one. I go where I want, when I want. Yo. The Undertaker. Swanzakise swanduke makai. Avni stoko WhatsApp karba ekta wala baba. Swanzakisa njani. Yeah. That's all good boring. Mara wesana badla ku ekta hi. Botala bakolo ba soka wrestling bra mina ba hetela ba endla filimi. Botala bakona ba hetela. Loyi a dume ngopfu mara. Ya swinene Undertaker yo. Yeah. Yo. A nga ha ri kona ka wrestling sweswi. Tshiki va pfa va n'wi vitana nje a fika ku tshwanyana kantsongo nje Yeah. a pfa va ximunhuhatwa xa ku a tlanga nkarhi wolowo a va nyamalala kambe ye manjeni u wisile kunene vhele a nga ha ri ka swona vhele swa ku va tlanga minkarhi hinkwayo vhele kambe va n'wi rhandza swinene ngopfu Ni tshemba ku va tele vanhu lava va nga n'wi landzelela va n'wi tsakela swinene eka ntlangu wa wrestling The Undertaker ne velekiwini wa tiva tlhama mavele kumbe xana ila vuya ku na u ri yini wena mingisere minis Ndzi pfukise xilexi. hayi mi ku ya misila hi vanhu lava nga tsaka moyeni lava va ti humesile a va yala vo Durban lava hi le hotela lava nga tlela kona laha a va siyisati va ku va famba na vavasati va hembelisati va ku vavasati a va ngheni leyi a va yi kona ende va swi tiva ku a va ya ku hlantsweni ka matihlo hi vavasati ve le Durban hayi inkomu ne n'wana Joyce ni kwala Freedom Park ka hele ri desi ka xikarhi rixini vahaxi va mina na ku mi xomisa i Khoso Mafemani kusuka ka Ximawusa na yi vona Mvuleni loko yi kha yi ti themendela minisi yi ri hayi me Mvuleni ya Mvuleni leswi mi yi vonisaka swona yi lo chuha hi ndlela liya yi twa ku gongonda hala handle a ni yi rhandza ngopfu ku vhakachela vanhu va vanhu ku nghena na miti ya vanhu yi twa ku gongonda hala handle se yi na problem ya ku a ya ha swi tivi ku sweswi yi fanele yi nghena ndeka nkorotwani yi fanele yi nghena ndeka wudropo yi chuhe ngopfu yi chuhe swinene mhani luya na yena nga ha tivi ta yena va ta tsema swilevha leswiya namuntlha avuxeni vahaxi DJ Brian Cornizer na muhumelerisi wa nongonoko DJ Soul Crusher miki ya minisi Mvuleni hayi na yi vona yi pfuke kahle ngopfu swilo swi famba kahle na muholo wu nghenini tolo na vusiku hayi sweswi yo va ku hleketeni ku hayi loko ni pfuka laniwani hayi swo lava ni ya dyanyana restaurant ni dya mali ya mina ni nge se biza inkomo mi hlanganale na timoxi kwala ka Block 14. Njani sesikhona DJ Brian na muhumelerisi na n'wi vona miki ya minisi a nga zanga pfuka kahle pfuka girlfriend leyi n'wi byele ku a ni le kuteni i nga khiyi loko a ku phapha hi true a kuma ku wa ha ri yexe lomu wa lo tani wa ha kwatini ku ya sesi nhwenya loyi i ndla yini mara na Derva Mhlongo la ka Nsawulane inkomo hleketa mana endla
kwendlekeni va ri lava va nga tsala va tlhela va hashtag Phaphama na Oh, Munghana yeah. hi vona hi langutaka mavonelo ya vona eka siku ra namuntlha man egg ka mahonisi va ri Miki ya ku rhandza ku titivarisa loko a holova na beyi ya kona swiswoko okay man egg i man'wanyana nga hashtag okay yeah ni vona ni vona i tlhelani wa le vuhehli okay ka dyiwa joy laniwani n'wana mama na papa loyiwani u vula sweswo vhele hashtag Phaphama na Munghana n'wana n'wi vonaka hi mani futhi okay Rodney wa le Jim Jones va lo hono va na stress va dye mali ya Good Friday hinkwayo se kutani so yi lero dina so va yi dyile mali ya kona ya okay un'wana kambe mana nga hashtag ni vonaka okay xilo va xaka balo xi hashtagini va vona va pfukini shem ene vanene hi voice ya khona Phaphama Afrika-Dzonga hi vona ntsena va nga hashtag nga vona ku fika sweswiwani bra ya mina tsundzuka mingiseri wa mina ku ri loko hi rhumela swin'wana na swin'wanyana la ka Twitter @Phaphama MLFM u hashtag Phaphama na Munghana ku va hi kota ku va hi vona mavonelo ya wena ni swa mpfula DJ Brian. minjhani na Hayi, pfukile ngomwini. ya no mi pfukini man yadumezu ye wena Adumezulu mani khonayo. bona emnisi mi kumeka kwini mi ngo lo basa mhlamba hi mati ya le kwini na i rand water Inyaka dam. inyaka la Bushbuck Ridge La Bushbuck Ridge ya White City Blinto. oh yeah inyaka dema ngena la bravi ina okay mi kumeka mi ri kwala Bush Ya ni kumeka kwana kaya wa full time. ku basa Ku basa man. ina wa tiva hi leswi ingaku hayi na makehele hi swinkwawo no ta mi basile wa ta mara Vai tendera. wa mtendera vo mi pfuna Abana vichaka man. bra mina wa hi tsundzuka xinavetiso lexi xa ku hi na nkuzi leyi hi pfunaka Ya na ya pfuniwa. ai futhi vuleni mo ri vhe loko mi rungula mi rhanga hi lowa mi pfunaka So boha. ina Wa mbilu na moya amkela ndlovu. Ibe nirongula na mkhegula le kaya endita mathevula na lilethi misi. La kambe ni nga si bra mina Paris misi. La nga sale hinkwawo. mi va makwavo na Paris Yo ndzi lava makwavo ku tshama swin'we. oh yeah umdyondzisi na wena Ya na mina nimdyondzisi. vadyondzisi wa thicara mani mi ya tirha kahle namuntlha hi khensile xifaniso xo saseka Mfuleni Hayi bofuna zikupfala vele ha. ina mara van'wena ma tiphina mati na mi nga inananga ota hi leswo mo inana mi nga inananga ndi byeleni mhaku inana a mi tshame mi nga yi ntirhweni mi karhi mi inana Loko hi vuya 10 days inana futhi. khensile please Oh. Kaiseka emagondzweni mishodo na DJ Soul Crusher. emagondzweni mixolo loko mi ri N1 southbound lomi nga se fika le New Road ntila n'wa ka mi yitekile kokwala ka sweswo ku na ntlimbano loko mi ri Midrand nakona ku yime movha loko mi ri N1 south loko mi nga se fika le a New Road loko mi ri na swin'wana ma hi rhumela ku nga na traffic DJ Soul Crusher #AM traffic ngela va surprise loko a ngulava vhele twa ku na u kumeka njhani ku byaka na the maximum temperature ska le awara tiyimise ku yini Mpumalanga ranga kona Mbombela 26 kaske Emelo 24 Emalahleni 25 Swibatana le Standard 25 kaske Kaskukuza 32 utayise dambu indlela le kaske Bushbuck Ridge le ka 30 kaske Sekunda eka 25 ayibona Limpopo imendla le 1 Polokwane 25 Phalaborwa utayise 32 kaske Tzaneen 26 Musina iku 30 kaske le Phalale 31 Mokopane 29 kaske Chiramba Mutale ile ka 30 ibike Giyani Makhado na Thabazimbi ile ka 31 ibike Thondo ile ka 29 all days ile ka 30 Swibatana le Mokgopong 30 kaske Fitakgomo Tshwaremoto ile ka 28 ayibona Dendron ile ka 29 Swibatana le Moleji 29 Gauteng Pitori 25 kaske Johannesburg 24 Vereeniging 25
Tembisa ka 23 ivi ke Soweto ku 25 ai ke mo difunda xa Northwest Mkoni Bophirima Klerksdorp le ka 22 Potchefstroom 22 na kona ka skema Hikeng ku 21 Rustenburg ile ka 24 ka ske Freiburg le ka 19 ile se mashele ka sokora namuntlha eka the maximum menga emseshisona ka ske sesh ngitona surprise we khomela ka sokora mhlongo rishini dijine sonpuke shabu njani fethu sonpuke ina yo fika ku tshweta yana pulukwane yi famba ku nga ri mpfula mara leya tolo e tshakisa lava nga na movha ta ku tshaka ivi kun'wana tindhawini tin'wana khona izawuri ya inila la Cape Town ne ku endleka yina ngopfu ungeni kutani yina ngopfu ya languteriwile a hi 20 surprise kumela surprise kwela ka fika nkenselo wa nkenselo nkarhi mngani ka mchota na wa nkari ngwava mngani lona a hi languteni ku ri maxelo ya tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ya emisikwini kasi ku hambana na masiku laman'wana ya swi tiva ku se hi le ka nguva ya xikani a hi sunguleni hi ku languta katsanana vumbi bya maxelo ku eka nguva leyi nga eka yona ya xikani ku languteriwe mpfula yo tala eka nguva leyi nga eka yona loko hi pimanisa na tinguva tin'wana ta xikani ta malembe lama ya nga hundza swi na nkoka ku twisisa ku loko ni ku mpfula yo tala a swi vula ntsena ngopfu ku mpfula hi nga vona yi halaka kunene eka nguva leyi kambe swi vula ku loko hi pimanisa tinguva ta xikani eka malembe ya 10 lawa ya nga hundza na le ka nguva leyi nga eka yona mpfula yi ta va yi tele kasi switano na le ka mahiselo va xina vayingiseri ku languteriwe nguva ya xikani yo hisa loko hi pimanisa na tinguva tin'wana ta xikani ta malembe lawa ya nga hundza vumbi lebyi byo vula ntsena ku loko hi languta eka swiyimo swa madamu hi nga ha vona ku antswa eka etindhawini to tala hambileswi tindhawu tin'wana exifundzeninkulu xa Limpopo ku nga ta va ku nga ri na ku cinca hi ndlela yaleyo tanihileswi ndzawulo ya matinankulu yi vulaka leswaku madamu ya le ka xiyimo xa le hansi swinene eka tindhawu letiya kasi loko hi languta hi tlhelo ra swa vurimi mi ta tsundzuka ku huma eka nguva ya ximumu leyi a yi taleriwe hi mpfula swinene leswi vula ku ri mati ya tele swinene emisaveni leswi swi vula ku mpfula leyi nga languteriwa eka nguva leyi yi nga endla leswaku ku va na mpfula mati yo tala ku tlula mpimo eka man'wani ya mapurasi kasi huvo ya vukorhokeri bya maxelo ya Afrika-Dzonga yi lemukisa van'wamapurasi eka tindhawu to tala ta Afrika-Dzonga ku tiyisisa leswaku ti-drainage system ta vona ti le ka xiyimo lexi nga lulama kasi loko hi tlulela eka vuvumbi bya maxelo eka mahelo ya vhiki leri hi nga eka wona tanihileswi mi nga vula sesikhona ku languteriwe mpfula yo tala swinene exifundzeninkulu xa Western Cape na swilemukiso swa mpfula leyi nga taka na rihati lowu nga na mukhukhulu mpfula leyi nga sungula tolo na nhlikani naswona yi languteriwe ku fikela na nhlikani wa siku ra namuntlha eka tin'wana tindhawu yi nga ha tlulela ku ya eka minkarhi ya namadyambu kasi loko hi languta eswifundzeninkulu swa Gauteng, Limpopo, Mpumalanga na North West ku languteriwe mpfula ya mpimo kwalomu ka 40% eGauteng, Mpumalanga na le vuxeni bya xifundzeninkulu xa Limpopo kasi loko ku ri xifundzeninkulu xa North West impfula yi kwalomu ka mpimo ya 60% eka siku ra mundzuku mpimo kwalomu ka 30% evuxeni bya xifundzeninkulu xa Limpopo, Mpumalanga impfula leyi nga ta va kona nampundzu kasi Gauteng na North West yi ta sungula na mpundzu ku ya fika kwalomu na nhlekani sonto mpfula mpimo wa 30% eGauteng, North West na le dzongeni wa xifundzeninkulu xa Mpumalanga kusukela hi sonto na nhlekani ku ya fika na madyambu ti-temperatures emuvorini DJ Brian ku ta va ku horile tindhawini to tala kasi ku ta va ku karhi ka hisa exifundzeninkulu xa Limpopo maxelo lama ni mukhomela wona va xina vayingiseri a hi ve na mahelo ya vhiki saseka kasi surprise ko khensa mina ngomu sina hlangana mfuno mfethu papapa ka minongonoko wa mi kombandlela leswi famba emahlweni eka swiyenge swa mapfuna ka ku busy bra mina yo ina what are you busy na mavumbiwa ya tiko no wanitwa musa dede a ti nga ta u twa a na ta va na ha ku tlayeni na sweswi swiswako ana wa mama Brian a hi swilo lo helanga swipele wa tiva a ku ta ku ri ku vumbiwa sweswi ayimanyana okay Brian so i ku busy na swa ku trenda swo hangalaka u tshambona na ma voice note ya vayingiseri va hina ya kona loko ku ri ku va na hina wena muyingiseri namuntlha hi langutaka timhaka ta ku Pitso Msimane i ri bafana va sweswi i vona va kuma tipoint to hetiseka loko va tlanga na Liberia va fikelela ku ya eka AFCON wena u swi vona njhani vayingiseri lava u nga ta twa ti-voice note ta vona va hlamulaka swona Brian mina ku trenda EFF presser yeah
kambe ute ku trenda na yini na na Lady Lady Phando. Phando, yeah. Yeah, Na Lady okay. Phando. Oh yeah. Ingaku a hi fane hi vhi ku swi hava a hi na nkarhi se Wa tiva? 24 minutes past 7 Fona mingiseriseka a va foni kumbexani bra mina a foni vayingiseri va hina ya ba nga tingo veka 08 6000 a va ku yini se a yi se a va ku yini si ayizile va ri yini manana ne Lady Phando wow papa twana leswaku ku hungasiwa kwini emahelweni ya vhiki leri iwa kwini na Solimakamba hi nga twa ku ri ya hungasa ku ye ku heleni ka vhiki leriwani hi sonto xihlovo xa vatsonga xitampa xi kha tipelela ku sasekela ya freedom park ya busy corner eka club house ya chauchau magaza sweswo swi humaka KK Mabunda na Richard Costa a hi tsakeni social club hi mi tivisa hi makhwaya lama ma nga ta va ma ri kona le ka mbhokota ka bra-ish sukela na nhlikani kondza ri ya ku petapeta mutivisi DJ Tsakzo event manager top 8 mintirho ya vulavula va yi cina ku sasekela ya axawela a Parktown aka Papa Sam mutivisi bra Sam Bilomu ha tiphina magaza yi tsanini hi ta va hi kha hi tiphina ku saseka migqivela lowu ya ka wona leyi a sasekani aka Ace muchayeri swihungarisi swa siku i muchongolo na makhwaya sweswo swi humaka Josi Banda chairperson pfukani vatsonga vona va ta va va ri le a Diepsloot aka Mathebula a extension 4 Puda Dichava swihungasi swa siku hi migqivela ku ta va ku ri kambi Mary Balo hi bomba mugaza na van'wanyana vo tala kasi hi sonto ku ta va ku ri na makhwaya swigubu na yin'wana mincino ya ndhavuko sweswo swi humaka tinyiko wa ka Class Mathebula top 3 na top 4 vona va ta va va kha va cina ku sasekela extension 11 a fana ngiyatla host ku ta va ku ri n'wabila swihungasi swa siku ku ta va ku ri mugaza matsatsela na van'wanyana vo tala kasi mutivisi chairman Chauke hlayiseka u tiphina u yingisela Munghana Lonene FM makombandlela le ka ri khotsa khome mudaka vele mudaka vuyani ndabizisa nisuwile na kuna mjani la ritompa lena vini vanamba kuzvanzeyo sikhona mpfukeni i pfukile mdaka na ku mi amukela hi khensa ku mi ri kona ku hi pfuna hi leswi trendaka eka mixo lowu ni kombela ku teka lexi ya EFF pressa man ya CIC okay comrade Julius Malema a va ri na press conference tolo so va vuye va komba timhaka ta ku ene swa ni hlekisa mhaka ku matsundzuka hi vulavule hi comrade Mbalula hi khale CIC va komba ku national shutdown liya ya vona yi ve success ngopfu eve se hambileswi comrade Mbalula ve nge yi ve flop eve se xin'wana lexi nga ni tsakisa ngopfu laha va vuye va komba timhaka ta ku vateki va mahungu va nga va reduce ku fika laha ka Netflix man after loko president ya Soweto parliament yi kombe ku ve na ku hlaseriwa hi tibomu le ka yona leswi swi nga ni tsakisa hi loko va ndeka mpfumawulo lowu wa ya swi hlekisa na me ni hleke ku fana na wena wa tiva na me ni hleke ku fana na wena kesile mdaka vana na weekend a swi vitana le ka wena ya va endla mpfumawulo lowa bra mina ya u le mahungini mpfumawulo lowa nkarhi lowa ri hi lava wena bra mina a hi fambi bra mina a hi fambi inaka u lava mpfumawulo lowa tiva mara ene yi tele mpfumawulo leyiwani se ni sukile ka wo hi kwa ni yingisela yo tala mara swona swi hlekisa swinene va ku hi n'we he ti-journalist se kutani hi faneleke hi nga mi teki serious n'we a mi ku swa yini sweswiya munhu wa ko i ri vanhu hinkwavo ka vo va dlawile ive miya mi fika mi kuma swa ku hayi a ku dlawanga munhu swi tele leswi va nga swi vulavula kambe va trendisa hi swo tala a swi hlekisa swo tala kun'wanyani va vulavula hi swa ku minkarhi ya khalima mutlhantlhe loko a ri SG eka ANC a ngo vulavula nkarhi wun'wana na wun'wana loko va ku na press conference ya mi swi twisisa ku na timhaka ta serious lava masiku lawa loko va ya toilet va vuya vo Twitter hayi mini Mbalula i Malema ka EFF press leyi trendaka yi trendisa hi swo tala leswi va swi vulavula tolo na ku va vona nga ku shutdown ya vo yi humelele ngopfu manana na Lady Phando bra mina va ri yini va petsulini man va petsulini Uganda they're a sovereign state and they make their own decisions just as we are a sovereign state and make our own decisions. We may discuss matters where we seek to influence each other, but in the end,
It's the country that decides. a va vutisiwe hi vateki va mahungu swa ku mi ta ti languta timhaka letiwa ta ku va ku pasisiwe nawu a Uganda wa ku vana va rhandzanaka va ri va rimbewu rin'we va fanele se va khomiwa kumbe ku va na milawu yo tika ya ku lawula sweswo etikweni leriya va ku hayi khona hina swa Uganda a swi ngheni sweswo vra mina kasi ke ku tlhela ku futa ku ri mhaka swa ku va la ku pfala tihofisi ta human rights le a yi tikweni ra Uganda va ku ri na yi ngheni mara a hlangana ka swin'wana kambe leswiyani va ti endlela swa vona papa vafana ikile ngopfu ni voni nga ri yi ta hlula kambirhi ni yimana Pitso Mosimane yi ta hlula kambirhi yi kota ku fikelela a mi ri na Ntsako Regional Jack ka Nkurini avuxeni xipano xa Phaphama leri vafana sweswi va kahle ni khochara Mahava a nga ha ri na wona leswa swa ku tikukumuxa a ku i wo yaka a tshiketi vatlangi va kahle handle hayi se i swi lahlile ene futhi eLiberia eka FIFA rankings I'm sure i number 150 hi la ka 67 so ai loko Liberia empela yo ikhome milenge ku nga be xihlamalisi na mina tshama swa yena bafana i ta kuma 6 points Sitimela Mbezeni coach bye bye rixile vahaxi loko ri mina ni vona xipano xa Bafana xi tikuma xi tlange draw ndzi va ti-point nga kala nga tikumi vatlangi vo va koho va kahle va hlawulini mara a nge va faki hi ku ya hi mfanelo leswi va fanele va fakisa xiswona inkomu ni ri kwala Hluvukani Justice avuxeni xipano xa Phaphama vafana laya ya dlaya byi holile leya a ku na bolo la Liberia a ku na nchumu leya n'wana loko mu hanya ka misava leyi mukhanga mi twa ku Liberia i be xipano xa le kule so obvious vafana va wona trainile namuntlha ende loko va winile hi nga vuleni ku va tlange kahle a koka ku nga na bolo leya a ku na bolo total va nga va hlanganisana na va Senegal ta swi vona swo ku va tiyile Liberia ku na nchumu va khomile mina Lawrence kola va Lawrence va hlupa vela ta va Rexini Soul Crusher ni Khoni DJ Brian men vona vafana xi ta hunda ende xi ya hunda hi tigulu ta 5 eka tanda a mi hlangana na Musa Xigalo Ntukulu SW Skhandule vana na mahele ya vhiki yo saseka DJ Brian ni Khoni Soul Crusher kola loko va kuna ku vonela bodleleni va vula leswi 5 bravina yi tele mara ku na 7 masiku lava bravina Soul Crusher DJ Braweni na Manulu swipano leswi hi nga na swona swa ku yimela tiko a ku na laha xi yakako hambiloko ho lava tin'anga ti nga heta mali ya South Africa so a ku na laha yaka ko i Silver Medley so yini vana Rexile vaxi va vulawe Marikulu halava kun'wana Rexile vaxi va mina va ku nandzika mina Ntukulu wa Chukele majela henhla ni ri kwala ka Kumana ku ya hi mina ni vona onge xipano xa Bafana xi ta swi kota ku fikelela ku veni vatlangi va ku tala va Sundowns ni vona onge swi ta hi pfuna hi timhaka ta ku loko hi languta i vatlangi lava va nga na ntokoto ku veni va tlanga a mitlangu ya Afrika se ni vona onge sweswi yi ta qualify Bafana i nkarhi wa hina kwalaho ka ku ri va na ntokoto wo tlanga mitlangu ya Afrika u behlo ka mhaka mfethu Phaphama Afrika-Dzonga timbirhi ta Afrika timikelo nga vuxeni leswi ninginisaka Afrika eka Phaphama i xihatla ngopfu vhele ku na ntunguleni Equatorial Guinea va hlamusela leswaku ri va World Health Organization va hlamusela mhaka swa ku ri ntungulu wani vhele wu nga kumeka le Malabo va hlamusela mhaka swa ku na vanhu va ku ringana 20 lava nga se va hundze misaveni hi masiku ya 10 lama ya nga hundza va hlamusela mhaka swa ku ri vuvabyi byala va tiveka tanihi Marburg va ri byi na nghozi swinene ngopfu ku fana na Ebola va byi fananisa na Ebola va tiva swa rihanyo ngopfungopfu va World Health Organization va hlamusela mhaka swa ku ri xikarhi ka ti 11 na ti 20 ta March se
ku vi na timhaka ta timhangu ta nhungu lava hlamusaka mhaka swa ku ri kwalaho ku tlhela futhi ku tiyisisiwa mhaka swa ku ri ntsevu wa vanhu va va hundzela emisaveni mhaka ya vuvabyi lebyiwani kambe ke va hlamusaka mhaka swa ku ri leswiwani swi fanele swa ku ri ku yimiwa hi milenge swi langutisiwaka swa ku ri mhaka vuvabyi lebyiwani byi nga hangalaki byi nga hundzi va hlamusaka mhaka ku hi ti 7 ta January mhangu yo sungula yi tivisiwile kona lahayani a Bata laha va hlamusaka mhaka swa ku hi le ntsinda wa tiko leriyani laha va hlamusaka ntsinda wa mhaka ya xibindzu atikweni ra lani ra Equatorial Guinea hlamusaka mhaka swa ku ri leswiwani va lava ku ringeta hi matimba hinkwawo leswaku va swi sivela swi nga hangalaki na tiko nkulu ra Afrika phaphama Afrika-Dzonga timbirhi ta Afrika hi nga hi hlanganisa Zimbabwe na Tanzania hi ndlela leyiwani loko va hlanganile lavawani vele Japresa na Diamond Platnumz na ku Amanda ni ku rhandza njhani Amanda hi endla mixo wa wena wu olova aiva hi loko xi pfukile malambani bravi bona va kuma lexi yi kuma kwini xi nghena xi ku kholoni ma yawe xikhomela xi loko xi yo ya ku khoma leswaku yo ta farisana amen loko ku ri na munhu a rhandzaka loko hi tlanga risimu ra Benny Mayengani yi thandiwe a swi endleki swi nga ni rhumeliwi swi ri swa cancer u ni khensa hi ni thandiwe khensa loko yingiserile sisters eke ya mahungwini bravi na ndlela leyi papa va swi Afrika-Dzonga ri xini xiva mina vo rhandzeka ku ya hi mina ni vona nga ku swifanyetana swa sweswi swi na tora ra ku fikelela xin'wana AFCON se ni hleketa ku hi nga fikelela AFCON this next year because ni vona vo talanyana nga ku swi hlanganyana so swa kota ku raha bolo ambalavula na mpunkona na la century yeah okay papa come dar tu minute di parlando yeah so ka dizwele so soul crash mara bangwe va feta a ku birthday ya khutso tseleni tolo u ndzele mhaka yin'wana wa twa yi khoma kahle njhani mangi vona khutso tseleni vele papa u hanya kahle swinene na vanhu se xi rhumela message ni happy birthday sisters xi ku yo bra buti wa mina wa tiva loko ni fika kaya namuntlha na ku u n'wi twisi Brian namuntlha ni kwate ngopfu loko i mhaka yini swi ku bana mina va ni yingiseli va yingisela mina ka papama ya a xi hi tekeli hansi no xi kahle ngopfu ene xi khomile na xona xi kahle swinene ngopfu info wethu hala ka xitichi lexin'wanyana se swi nga kwala SABC le ku amukeriwa ka vayeni kona wa vona va rhumile mavoice note ra mina yi nga va tsoni ku va tlanga va rhumile mavonelo yo tala swinene ngopfu yingisetswana un'wana ri xile xipano xa phaphama mina ni vona leswaku va nga vuya na mune ntsena wa tipoyinti ngopfungopfu game yo sungula ya namuntlha yona ti nga kumeka tipoyinti 3 tinharhu leya ya away yona ni vona yi ri point yin'we ntsena yi nga hetelela ku yi kumeka hi ndlela yaleyo tani ku ano va tshemba ngopfu ku fana loko va tlanga away a redzi kumbe hi mhaka ku Sundowns yi nga va yi ri ku va kombeni ku swilo swa endleka va nga hetelela va swi kuma va tikuma hi ndlela yaleyo na vona va kha va swi kota a ku ri mavonelo ya bra Mike ni khensile vafowethu xile xipano xa phaphama vahaxi va mina va rhandzeka swonghasi na ku va ni khensa ku va ni na season leyi taku va swin'we xipano xa helerile hi ku ya hi mina loko ni langutisile xipano xa Bafana Bafana muyikutlunya ya ntsevu xi ta yi teka hinkwayo yi helerile based loko ni twe na Mzaberi a za vula ku loko vo tsandzeka swi ta va swi ri makateni ma yena swi komba ku tshemba na vutihlamuleri ni un'wana loyi a ni lahle hopu ka Bafana mara hayi ka sweswi na tshemba na ku pfumelela leswaku 6 points hayi yi ta va ndzeni ka xikhwama jaro chava ku fariseka dokotela kusuka laha chamela number 5 sweswi ni ri kwala DK inkomo hlayiseka action my supersonic DJs wa vutlhanu lowunene lowu navela ku hela ka vhiki ka kahle i beki Ndlovu la Pitori xipano xa Hugo Bros xi kahle ngopfu lexi endlaku ku ni va na confident ku ya ku hluleni madyambu ya namuntlha i timhaka ntsena ta ku the selection was based ka performance ya vatlangi so leswi a swi ni sorisi ku va ku tele vafana va xipano xa Mamelodi Sundowns mina ni khan favor Kaizer Chiefs mara it was based on performance so hi ndlela yeleyo i ta humelela inkomo
What favor Chiefs hit? Loko seketela swipana u cinci bra mina. Woman se u va na number 2 nje we u nga na marumo gallant siku tani. Tani number 2. Aku wata ku vona bra mina aku landzelela. Jaro chapa ku farisi ya dokodela ri rhumele hungu hi nkarhi loya a u tlanga timbirhi ta Africa. Ni vula ku hi ve na voice note ya yena sweswiwani. Aku yo mis endle siku ra mina la ka timbirhi ta Africa. Aku double king. Rhandza no tlurisa. Tada nge va dumela bra mina. Hi madumela Kombo Shiriman. Ai 16 after 8 o'clock. Oh shit. Yo! Lucas Bramlilo, Lilo, Marco Vele, Ritabile, Ega Super Vela, because I'm sorry, Chilo, 89.4. I'm going to look at the choir. I'm going to look at the choir and Vela Chilo. Oh man, Papa. Ritabile, Umanian, Wala, Comsacalesa, talenta, or I tegela. Saloko Mono, Afana, na Bamuza, na Keza Chiefs, you, the case of Dow Junior. Yeah. Iyo imam Ingati Isukele batolo Andibula talenta Ile batolo Ingati Oh okay talenta waikuma ingati Para ta tekisa we Iso sasa oh brother terima tsimo tloga tlanga ba sira mtlo kuyana shiribale tsira batu kwana mutla Tambon ya kesa trosa seka lo yendleka ka ishengele shashata ntlhanu ira buntlhanu nguna vangiserva hina swikahle swinene leswi swi ngheniseka ku hela ka vhiki ndlela ya kahle swikuma u yingisele munghana lonene FM I khensa na mabulu lawa mi vaka na wona nkarhi hinkwawo la ka nongonoko hambi ku ri ku a hi le ku milemukeni hikuva hi mi vula emoyeni wa tiva hi va hi kha hi mi lemuka hi Coolman Edward Masuluke John Shaka swikutaniya Shaka Banban Rodney wale chibi just like Manganyi Pholo Mtsonga hayi bona na the hashtag Phapama na munghana Rodney miyamba kama Jones sewa hashtag na yena no so ranga mahlweni ngibona manje chat the Don una MT a case K today Phapama kunjani Mariro I might go off I never give Kaiseka emagonzweni Mishodo na DJ Soul Crusher. Ishayitana la chimiko DJ Soul Crusher kumeleni sisters. Efoways kuna ngozi loko miri Avet Copen Road Eastgate at Atlas Drive hikokwala ka sweswo kuna ntlimbano kusukela a Church Street Morningside kuna kunonoka kuna ntlimbano loko miri Rivonia Road South loko miri a South Road kuna kunonoka kusuka le a Outspan Road loko miri Edenville kuimimova loko miri N12 West loko mngesefika le Agilolis Interchange hikokwala ka sweswo kuna ntlimbano kusukela le N12 na R24 West kusuka le Edenville Road loko miri amatlhelo ya le Fourways kuna kunonoka Limbro Park kuna ntlimbano le N3 northbound loko miri leka off ramp ya Marlboro Drive kasi loko miri atindawo into hlaya loko miri khona Malbongo Drive na President for Shesh kamwe le Best Nodia Drive na N1 khona Alphonse Fontaine Road na R101 khona Alphonse Fontaine Road na N1 xikan'we na loko miri N3 northbound le Amodre Fontaine Road the traffic lights at look terrain eka tindhawu to hlaya kokwala ka sweswo kuna ntlimbano loko miri na swamta hi rhumela eka nongonoko wa comment ndlela @Golani wale Ken Facebook Twitter na Instagram ku #PM Traffic wala ngiri mangiseri mus yo tikona leti mina hambi ni nga ri la ntirhweni ti rhandzaka swinene ka leta ntlhanu leti vayingiseri va hitelaka na tona hi ndlela leyi ra vuntlhani swi endlisa swona wena muyingiseri kambe hi rhumela njhani Kongumisa ka DM ya Phapama @Phapama the fam hindlela le kumisa ka DJ Soul Crusher DM na kona hindlela kumisa nga tirhisa email ya stolebm@sabc.co.za kumisa nga tirhisa na yena tava hachi vele DJ Brian Cause khona minkateko eka Twitter ka scan ka sona vele kona na la ka Facebook DJ Soul Crusher DJ Brian Cause na mina kona unga rhumela risimu hi ku tlanga rona ku fana na vayingiseri lava rhandzaka kumbexani loko ri na studio u kongomisa hi nkarhi wa ntirho ka ri la studio ka 071 265 9860 ayisuki futhi vayingiseri va ntlhanu tinsimu ta ntlhanu hi ravuntlhanu Phapama ro sungula hi ra
hi mina hleketo ngobeni ka majosi eka tinsimu ta ntlhanu hi ra vutlhanu ni hlawule risimu ra press cry no ya loko jika masonja kumbe ungavulavuli hi masonja masonja kumbe musli utapfuxa sweswiroziwa mara va ku pfuxa hi sonja va vulavurisi swona va ku pfuxa hi sonja utwa hi n'wamaxava nyiki mati ya nkulukunja nomo kwala vatavekiseri hina milangile mi endla hi tana switori a mi khensa swinene n'wina vantlhanu lava mi nga vangamisa ra vuntlhanu ra hina loko hi ri karhi hi langutane na ku hela ka vhiki brian mina a hi khensi vayingiseri va hina lava vantlhanu leri ri nga sungula nongonoko lowu wa tinsimu leta ntlhanu ra press ni ri rhandza njhani ni rhandza leri ra u khotsatsana ya chen na ku twa brian mina ni ehleketo ngoveni la ka majosi press cry no more a khensa swinene top dog aku i lava lera jlo a tini jlo ne hi ku u kona na laha ka leri ra ku helaka baby I love you Charmaine Mathebula kusuka ka Mageba yena a tsakisiwa hi Beyonce baby boy Hlulelo Chauke kusuka ka Ngezimani Timbaland my love Bonani Manganyi ka Mabambe always there when you call now always on time kuna ba baby ka ntsumeta namuntlha ne vona vayingiseri tshembe leswaku mi khomeke kahle hi rod ni va na birthday ya kahle mundzuku khale u vulavula hi tinsimu leti wa tiva mara ha ku twa vayingiseri hi khenseli ku va mi hi hlayisile ramna hi xumini vhiki leri musine hi xume kahle ya hi xumini hi ta vonana vhiki ri taka kwala ne a qoqa loko hi hete nonoko mina na wena I know there is a group like that so crash. Oh peace, love and happiness. Just so crash I come Mr. Malungelo says that only M, Sana Lwam.